رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جاء بكتاب كالشمس وضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، من صار في ضوئهما صار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عن ضوئهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: agama Islam magsarang sukul kita bisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yata kita pinaabot wene si waktu hinen. Duktiya yata kita ini akan pandogahan te atau akan jagahan te me hal atau akan perkala manusia si entero dunia ku itu bayu-bayu ni habja. Bang pagbicaraan problema mayan kau si menyus iu agen-agen kaba ele bayu-bayu problema in mapagwai. Pwede may mag-happen si Tunis atau akan si Yemen atau akan naan si lugar kami ininin. Ya samiyaan magjingki-jiningki, ya mag-igdil-inigdil, ya magputi-tumbi, sambil taabot samiyaan magpapatay-pinapatay. Magbuus lahat, mag-ispiya-inispiya, magjaga-jinaga. Alhasil lang sihil may palanggungan si agama Islam. Sa hati tebang manusiain taga kuntara gayiyesan niyang. Dukdaanan gayluhaya in kailumanne. Daanan sa niyaan hiluhala. Nahangkan haddi ted tagsarang sukulte si Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya kita pinaelum wekne inegjalem kasanyang. Kana kuntarate, ganyang isyahan kita, gania mono kita, gania tumpu senyaan ang jagang kita atau akan napatay kita. Amban sawan ininen, daanan ng ahat inkaelumten, gana katalewante, duggana kabimbangante, duggana paghaliante. Buwang kayamante pabalik, atau akan silaw te pebalik in ginhawa baranten inainte legesan yang luku Pilipito maksud nilai luhaya luku magrenganan ganya nurul aku atau akan gania nganjagahan aku dugania mapatay aku gaduin teniya kuntaraku ini kilawin na ini may palanggungan sa agama Islam. Bang ikaw samiyaan sanyang Pilipito, ganiya isyan kau, ganiya mapatay kau, ganiya mono kau silawin na sihinin. Gaduin teniya kuntarano, gaduin teniya kuntarako, gaduin teniya kuntarano, atau akan gaduin teniya kuntarate dangan parangan. Irin silawin na sihinin. Detararong no question mark intikilanin.
atawa kan sireluhan no, lukopenun daw intikilan nuk jantung nun, supaya daw to presence of mind, supaya tahatinu in modu ini atawa kan sapit ini. Nabu adapun akahan tekeo, luk akahan ku ginhawa barangku, akahanun ginhawa barang nun, luk akahan te tiap ginhawa barang. Bisan pe kita hitungan na binaybayan, duk bisan pe kita hitungan na patapuk, atau akan pasetek, atau akan paenna, yupain nuhut sekitar inkuntaraten din. Yupain ye palekat-lekat nganjagahan kita inkuntaraten din. Yuelaw sangem nganjagahan kau, ngisihan kau. Yupain nu kuntarahin nganjagahan si kau. Jika itu tersebut kuatawa akan taka kusikaan bang ile kuntaraten inin. Mabaya kurahu nabbut kuntara saddi. Amban ini kuntara sinabut ku ini. Hasupaya tahapite. Hasupaya paenna dan pikiran terus pebetat dan pangatian sebang ini sampai kuntara ini. Urungan tekam dahu sampol. Atau akan kehantangan. Yeri me kuntara saddi, yeri sama saddi amma so sinabut ko niya. Bangka kuntaran pagkahino manusia, bang asal kyo maghali manjari kyo maghali amman iyo kirambuwa kung kinai. Bang kyo di mabaya magdugpak dukiye, atawa kan man di baya magkasuwa duk magsiter ukiye, palibuad kyo amman lalanno, atawa kan amman palagihan nila. Atawa kan samyaan, bangkab na buwalahat, papinlaki walahat. Bangkab si Pilipinti, kinapsada, atawa kan napuro na HKR. Atawa kan tungan-tungan na kabayaan mo, supaya sa kahayaan mo kuntarano niya. Bangsa niya isang kuntarano na parinta, atawa kan sundalo, atawa kan pulis na ke, ang kuntarano parinta na pulis, tagawaran siyo, nagyo magdansiti. Nagyabang siyo magdansiti, dahan mo sa niyan tadi, dahan mo tasigyaw. Napaya isap siyo. Pangisap kuntarano na sundalo, buhanat na maglimutan lurin ba sila nyo, ganay kikasuwa. Patas sa kanya ka rin na ang matang ganay ko sa alap-alap de. Gene kau kaswa de. Patapo kasi kirim luang tapan gene kita labalab de masundal UN. Pangisla kanya kirim demlahune gene kau samyan kaswa de. Dia ke kirim ni pa di bangsa gene kau kaswa de gene kita labalab de. Sumagawanan ku itu problemahin. Si kita manusia sahad-jahad na problema siya tu si ginhawa barante kuntaraten. Siya tu si ginhawa barante kuntaraten. Ilaw inang siya sa inkuntarata inine. Ila inkuntarata inine. Inkuntarata na palanggungan sa agama Islam, yene hawa nafsu. Hawa nafsuno. Hawa nafsuko. Duk hawa nafsu tabi yene sa niyaan kuntarata misab jahadde. Bisan sa kita tungan na patapok patastek atau akan paenna. Bisan sa kiutungan patapok dan gulangan dan siti. Atau akan patapok tungan-tungan lahat, yung paturul-turul, yung nganjagahan kau, yung ngalagkatan kau, walasangan, yan ang samiyaan hawa nafsu ini. Ini kuntaratin samiyaan sa hati-hati. Yan hawa nafsu may palangungan sa agama Islam. Bagaimana siya may palangungan sa agama Islam? Magbinda aman malaikat, magbinda aman kahayat-hayatan. In malaikatin pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala taga-askal sa ganahawane inhinatin pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala taga-hawa sa ganahakkane buat melainkan manusia yang pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala pulang dengan lagi pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala manusia yang kompleto taga-askal duk pinapanjarihan ini hawa. Pinapanjarihan ini hawa.
yene kuntaraten sa jihad di me palanguan sa agama Islam yene hawa ini ada kala bang paing kusika amin hawa nafsuin kuntarate sa jihad je ada kala niya amban kiti lagi kumponi atau kendil kahadat paing na sa inge we tahinan ku kuntara in hawa nafsukun buaku hatili kinabayaan din hawa nafsukulay yene kemon makahab si aku kemon pa na makahab kinabayaan nafsukulay kemon makahab si aku Sigay sa taansilanta ina silaw ini na palangungan sa agama Islam. Bangway, yun sementa kuntarate, atawa kanta kuntarate in hawa nafsuten. Hati tedahu bang ine ng hawa nafsuten. Hati tedahu bang ine ng hawa nafsuhin. Hasupaya ta hati tedangan parangan. Ihawa nafsuhin na palangungan sa agama Islam. Bang sinuga, atawa kan bang sibahasa. Yene kabayakno, ine ne perkala, sari du kinabayaan nulay. Yene nakahab si kau duk makalaat si kau, ine nan ili hawa nafsu. Balik ku si kau, na supaya pabetta din pikiran di, duk pabetta din pengatian di. In hawa nafsuhin, yene kabayakno, ine ne perkala sari du kinabayaan nulay yene makahab si kau duk makala si kau ine nan iliin hawa nafsu buada pun orang buah pun kinai supaya hati nuhisap ininya bang yene hawa nafsu tasabbut wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si nabine yene tasabbut nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene si hadis tasabbut panagnaan lay yene si mukaddimah lay yene fa inni hawa nafsu mu'ka'u magdim kala'atan bang hawa nafsu tasabbut nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta takuna hawahu tab'an lima ji'tu bih yene hawa nafsu yene mu'ka'u magdim kala'atan mandari si kway panselante ne bakas silumyaan. Yene bang we'ay hawa nafsunum tahinang nukuntara. Atawa kan bang we'ay hawa nafsukum tahinang kukuntara. Atawa kan bang we'ay hawa nafsutan min tahinang tinikuntara. Mula-mula rin we'ay tahinang nukuntara. Tegi hawa nafsuhin bilu patono. Atawa kan paniya. Yene samyaan yung pagmaasyatin si Allah subhanahu wa ta'ala. In hawa nafsuhin balikan kusikam daanan patomo yene samiyaan pagmaasiyatin si Allah subhanahu wa ta'ala daanan patuan nun yene pamukhalif ko aman kabayaan si Allah subhanahu wa ta'ala bangulumu sikau yene hawa nafsuhin wa Allah subhanahu wa ta'ala fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Pangupamanin o kay Muhammad pan Allah subhanahu wa ta'ala. Pangupamanin may manu siya yun. Dahil nenuhut pangandakan no. Maksud nilay sulang no na in pangandakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dahil wanu tinuot in pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hin. Kain Allah subhanahu wa ta'ala. Bang taupamanin o kaya nabi ko. O kaya muhammamuliya nabi ko. Bang taupamanin may manu sa iyon. Dahil nuot pangandakan no. Na imatun. Hatihun. In siya iyon. In tinuot din yene ginhawa nafsurin. Eksebo niya palangungan sa agama Islam. Bangin manus yain katarang kau katampa kau palman sin Allah subhanahu wa ta'ala da kau pa inna mangamriba bu in manus yayuen mangamriba in manus yayuen gamia sinuhu tuwene saddi malengkan hawa nafsun Bampain Allah subhanahu wa ta'ala rupain nabinan na kau inna nangke
Bangin manusia yun tahati na pain nila sa akrabun zina mati-mati patapit na magzinahin. Hati yun manusia yun tabo hawa nafsun. Bangin manusia in tahati na magtitimbangin mangkulangan na daanan pangagaban daanan panganarkaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yun manusia yun tabo hawa nafsun. Hawa nafsun in mamo yun. Ganiya sabdi mo yele malainkan yene hawa nafsun. Balikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin manusia yun okay Nabi Muhammad okay Nabiku. Yene samian nuhut toluk pinturono. Hati wali manusia yun. Yene samian sinuhut dan hawa nafsun. Duk manusia ne selepas-lepas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Duk manusia selepas-lepas ne bantuhut-tuhut na injin hawa nafsunen. Sinumain pamano, sinumain tinturo sila Allah subhanahu wa ta'ala. Nahatihun, bangin manusiain, gaanenuhut tinturo sila Allah subhanahu wa ta'ala. Duk gaanenuhut tinturo sila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esewun imanu sayuin, hatihun imanu sayuin, sinuhut nan in hawa nafsunen na yun. Hawa nafsunen na sinuhut nan, dukpan Allah subhanahu wa ta'ala, selepas-lepas ni manusia. Apabila sinuhut na wene, yene samiyaan in hawa nafsunen, sinumain pamano, sinumain tinturo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nauruante may kamsampol. Bihad manusia lu'ud ya utlu. Bisandu kalene na imbangin samyan kamunsiyap sinagtahik. Atawakan kalene na inwaktu duhurin ngalingan. Atawakan samyan kalene katauhan na indilas dan oras panambahayan ne. Sumagawa ng jay bisanwe ne. Yene samyan pole magkuduin mo ng bayang para maksigla. Painne, daraho ba ko painne. Daraho ba ko painne, daraho ko painne sila ni tao. Yung pasamyan pene jam pewing kanepatan. Atawakan pa yung pene bakirin ngobet pe. Atawakan mga ulang-ulangin painne. Yung pene kanusin het kami sadmise daman bukutan. Atawakan painne, yung pene pelokin kagidlapan. Inain mamo yele na pananguman sa agama Islam. Yene hawa nafsune. Bang inyene samian talasalu in manusia in tananamne si baranne. Kaiwene tatuna in waktu sambayang ibisi si panintakanne bakit. Atawakan si pangalabuanne ulang-ulangne. Pamisiranne saune. Pangalabuanne popotne. In manusia ilian. Bang nawene tinuna in waktu sambayangin. Kaya pangandaat sila Allah subhanahu wa ta'ala. Duktarikat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hatihun in manusia yen. Dinised. Dino, yan ay hawa nafsun. Nahatihun, o karambua palanggungan, asal in manusyain, talapas-dapas teed, bang samiyaan luhut, yan ay samiyaan hawa nafsunet, talapas-dapas ni manusya, yan ay binoo samiyaan ay hawa nafsunet. Atawagan samiyaan, bang kamagbing-bing dukme-demle-demle, pain nafsunun matangyaan ngandak si kaong ata. Embes kau pahali-hali yulu samyan hawa nafsunun nabid kau mira kau pilih itu. Bisad kau in hawa nafsunun. Bang samyan talasanun in hawa nafsuhin. Wesel bisad kau. Bangnya dapat tulisan yan kung magpatalibon si Allah subhanahu wa ta'ala. Yung samiyaan misad kau hawa nafsun mo kau magdait silitito. Embed kau samiyaan masta Quran isi kanyan kuat bu sinintak motorul jawab dan batal lungan dait. Nabihat niya mo kau sabdiyan man hawa nafsun. Hawa nafsun ima mo kau ina palanggungan sa agama Islam. Hawa nafsumu in mamitan si kauhin. Tampar in bisarat na Allah subhanahu wa ta'alahin. Inna nafsa la'ammarakum bisu. In din hawa nafsunun. In barannu ininan. Estebun tinipat
na ulama tilwe painne bayuan syaitan syaitanul jin syaitanul jin duk syaitanul ins duk syaitanul nafs painne yene hawa nafsu ini tabilan amban syaitan yene taban hawanu ini bang wenu kita kontrol in hawanun yene taban hawa nafsunun tabilan ini amban kuntaranun ya palangungan sa agama Islam Sehingga bicara Allah subhanahu wa ta'ala Benna dan fa'inna in hawa nafsuin in barannu yuen in gin hawa barannun asal mau kau maghilang ng kalahatan mau kau samyan yene nulang atau akan mangga si kabayan Allah subhanahu wa ta'ala duk kabayan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk piya hadja po ito amat na businessman katauhan na inribahin katauhan na samyaan inna magdaragang siyabuhin Katawakan katauhan na imamarupangin si manusia. Katauhan na lang nihat panimbangin asa makapagdemarkasya iyan. Sumagawanin pagkabinitan sa binaw sa hawa ng ture. Wede hinarian, mati-mati wede. Ini ang palanggungan sa agama ito. Duk Patuhanan, yan samian in nagsunuyuan. Buwadapon sa lapas na manusia, bang niya kaya patuhanan sa diyaman Allah subhanahu wa ta'ala. Bahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ma tahta dhilli samai ilahun yu'badu, a'azamu inda Allahi min hawan yuttaba. Bahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bahin Nabi kalasahan, Gana niya Tuhan yawa alat langit nukmulat iyo. Sinumba saddi aman Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadya-hadya na dusanan. Malainkan aman hawa. Bang sinumba na manusia. Nalang tuhut-tuhut nur engin hawa nafsunun. Tuhut-tuhut pangandakan hawa nafsunun. Esyamun dukhatihun. Tahinan mo patuhanan in hawa nafsunun. Ini may pananggungan sa agama Islam. May sabab. Bangwe tahinante kuntara yene samyan ginhawa nafsuten kaya mula-mula mo kau magmaksiyat si Allah subhanahu wa ta'ala duksi kadue yene bangwe tahinang kuntara kaya samyaan tahinang we'nu patuhanan yene hawa nafsurun bantu ta kontrol we hawa nafsurun sikatal pala Kalau ingin hawa nafsu manusia dia manusia kesek binantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau akan binantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suwe keupania amba manusia yene samian dia bayak pinagkontrolan atau akan pinagbayaan oleh hawa nafsu yene samian tabistare salat ne manusia bang pinagbayaan oleh hawa nafsu demikian manusia yene manusnut din hawa nafsu Salat ne manusia atau akan diawa ne kene samian tersebut le. Fa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'sal abdu abdun hawan yudilluhu wa bi'sal abdu abdun hawan yaquduhu. Salat ne manusia yene manusia fa inne lepas wa hawa nafsu. Duk salat ne manusia bangia tinundam tundan wa hawa nafsu ne.
Na apabila manusia nuhut hawa nafsune, tuhut na kabayaan hawa nafsune, manusia yun, tinundan-tundan iya hawa nafsune, kwe iya samiyaan kada tinundan, kwe iya sapi tinundan-tundan, kwe iya samiyaan kambing tinundan-tundan, apabila manusia binobawa hawa nafsune, nuhut pangandakan sin hawa nafsune. Nabuadapun bangkau tinundan-tundan newe hawa nafsunu na akahanok injin hawa barannun asal inkau yu lepas neke okeram buah fungkinai lepas neke amman perkara dunia duk perkara samian pag akhirat bangkau tinundan-tundan newe hawa nafsunu asal manusia tinundan-tundanin danannu maksad danannu esidan nungka duk pasagga danannu samian yene tababak kisara sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkau tinundan-tundan newe hawa nafsunu فإن الله سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن جهيم هي المأوى جلتنا فإن فلمبك إن أمن سارع دكتا بيان الله سبحانه وتعالى فلمبس نهي أمن كبيان سن الله سبحانه وتعالى تنوتوت نوعنا هو نفسنا gaya zamian patutut silsara sin Allah subhanahu wa ta'ala asal intampat manusia yuen in pamulian manusia yuen ganiya pamulian ni amban samian malaikbu ganiya pamulian ni amban sinarga jahannam ganiya pamulian ni amban ini tatita in hawa nafsuten Yene puntarate sahab jihad dini pananggungan sa agama Islam. Ina inte solusyonan atawakan labiyanin. Bukita kita kontrol. Atawakan katagbayaan o hawa nafsu. Jihad ay isat illa labiyanin. Kaya kita tiap-tiap anang buwan man kita. Asal ta kontrol te. Atawakan pinagbayaan te sa mayan o hawa nafsu te. Mandari silewin na singinin. Sa ingente. Ina inte solusyonin atawakan labiyanin bu isab kita kontrol hawa nafsu ta inine nagwadapun gahit niya saki malengkan nuk tambale duga niya problem malengkan nuk solusyonin mandari hati tenan sinin solusyonin hati labiyanin bu isab kita kontrol bu kita katagbayan hawa nafsu ta inine nasubay kita pabalik Yene si bisara hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut itu panagnaan. Yene bisara si hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bi. Jadi kompleto in pag-iman ng mga manusiyain. Jadi pag kompleto pa inna il-iman kun iman tendin. Sehingga yene samian atawakan kabayaan dialam pangatian mula patuhut. Patuhut ina na bakas pinatek kawe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuhut ina lalai bakas atawakan pangandaakan Nabi sallallahu alaihi wasallam duk patutut sisara Allah subhanahu wa ta'ala duk ina na pangandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangandaakan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay ke patutut subay ke tabuwa amman ene hidayat atawakan pinturo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asupaya ke ulumigtas asupaya ke gumuwa amman ene hawa rasulinen Bukan kita kontrol, bukan kita tagbayaan ng hawa ng sunod, patuhutun kemon kakahinanun, patuhutun kemon tarkalairan silang pag-ibadat nun, pagdunya nun, in pag-akhirat nun, ikabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bukan lumigtas ang mag-ene hawa ng sunod. Bukan sa miyagi ka tagbayaan ng hawa ng sunod, bukan kita kontrol ng hawa ng sunod, subay ka patuhutun, ine nilai. Yan sa mga pangandaakan ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ina na pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kan ina na pinatekka wa nabi. Atau kan pinatekka wa rasul bi. Subay kampa inna samiyan eddobi. Subay apply bi. Subay tuhut bi. Subay samiyan eddobi gongwan bi. Supaya kan dilepas. Amman sa dunyawi. Latong si pag-akhirat bi. Duk ina ruisap pa na pamagesan ni. Atau kan pangalangan ni sikaam. Dehenganum bi. Halianum bi. Supaya kan samiyan dilepas. Ini samian amban pinturu sila Allah wa ta'ala duk pinturu sila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May palamungan sa agama Islam kahit kahantad manusia ko ito. Atal ng dagahan mo, pandogahan mo. Nek na sagay sulang de atawakan atubang de atawakan mangga de. Manusia aku yang perduain ng jihad na jang maheto ay perduain sa puwaon sila bangun puwaon pa sinumpik yung magjihad sa mundo. Subay tabrit no, subay lingay no mangila perduain no perlu kipaya. Kasi hubang perduain, jay tapalait no, jay taparasaw no, subay sa mundo hinang mo kapasanan kapag sambahayan. Kaya kapag sa niya ang simpuase, subay hinang-hinang no tarundon. Kaya kinagpain perduain ng jihadin, walau po ikaw yung kasabihan magchat, yung ka magdagahan FD, yung ka magdagahan kinasano. Dahil kami sa perduain, sa buwaon sila tang ng tingko sila ang pagwa mo sa truyuin. Yung sa truyuin magdaluhata, yung magbayabaya si kawante, sa magawa ng tingko sila manusi. Walau po wihap, ibang pagkaduan ng bangka o pagkakare, niya kita kuno me, hila me, Betonen, de manusia lu de nasbino, atala kanu sidaru hijrah, we bahasa dinari wede, dia to ulama ngandari, we kadari kinaka ni sabtu senan arta ahir, atala kan imma kidnapping dinari ni wede. Imman kan wasua, bisang balikat mutanan in Quranin, atala kan hadisin, kaya kan wasua farmatin Allah subhanahu wa ta'ala, duk farmatin bicara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk ganiya kaswanu bicara ulama, we dinari samian, Yana in magkidnapping, in ngalampas sin arta manusiyain, yendo kareo, yendo sanan sapi, saukat na Bisaya, atawa kan saukat na arta Bisaya, ga dinari we istan in mga do yun. Nagwada po na karambuha pong sinay, banghinan mo yun sige-sige, doon magkidnap, doon ngalampas, mong ganiya tuhot mo sardi, ang banyan sa naghawa nagsuno. Hawa nagsuno sinuhot nun. Bangwe bistara na kamakita na kawa dinayin sinawa na ulama, yan ang tamiyaan magkidnapin, mga doar sa sa truin, gaadinari wetara si Islam yun. Magmaaf kang magtumiyata, so wala ko niya palanggungan sa agama Islam. Asal dibuhi, payaman ko yun, kuminira sa lahat-lahat, kinaya may imistarahin. Basta ko niya ko na ulama, sinabot ko yun, basta ko na isinin kasir na mistarahin. Imban ko, nasuwa pagpot isinin kasir, pagpot nurura na binu isinin kasir, magpay na isinarin. Ikatalungkat no tapsirin kasir yun, gaaniya lo tagkaswaro talalap mo ginay samyan. Yan in magkidnapping ginay sila lahat kataw kaning tagintag niya lahat. Gaaniya tag ginay. Nawa adapon gaaniya manguyel hawa nafsunen. Hawa nafsunen tinuhot nun. Talapas dapat ni manusia no hawa nafsunen. Ngaddi teuraho, ngaddi daw kite, nuntungan tero na tafsirin. Tuntungan tikemon na babu jiharin. Bisang tegautungan magsano asaru harf. Difa'o ang Arab al-Muslimin, kaya ikaw nasuwa wa dinari magkidnapin at tawa kanintagintag niya lahat. Huwag sila na palamuhan sa agama Islam, magmaaf kami. Diyan ako magpataha. Ang hirap ko ng siya blackout si kami. Dukos, diyan ang samyan lowat na laptop ko na magmaaf sa kamasagbatag sa wala kong asal. Asal ang hirap ko ng sitep ng dinasagbasagan. Puwas billahi, may nagkita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.